Hallo ons, welkom bij CVR. Ja, ons is nou weer op pad beetjes toe. Het is weer visvangtijd. En ja, ons gaan net gauw vannacht van Kof toe om gauw iets te kruim te eet en iets te kruim te drinken. En dan gaan ons beetjes buiten en dan gaan ons vir julle vandag wys waar gaan ons vandag vang en wat gaan ons vang, wat is stroppe gaan ons vir julle wys. Watter hoeke gebruik ons om watter vis te vang. En ja ons, en my naam is Corrie en my gas vandag is wat saam met my is, sy naam is Pieter en hy is van, sy program is ook van Soutaholic en ja, ek kon net vir hom sê hey Pieter. Dankie. Ja, vandag is weer competitiedag hè. Dankie dat ek jou gas kan wees ou. Ja. Okay, is om adres toe ou. Maar altyd is ongelukkig toe ouens. Ag nee. En ja, ek het iets gekry daar, maar hy is nou ongelukkig toe. Maar dis Sondag, gaan mense kan verstaan hè. Ja, Sondag is 'n rusdag of 'n visvangdag. Ja, en om Atem moet ook 'n bietjie rus man hè. Yep. En ja, soos wat ons rus op 'n Sondag. Sondag moet 'n mens 'n bietjie werk, maar moet jy ook rus vir die hele tyd. Maar ons gaan 'n lekker vis vang. Ja, welkom bij CVR. Ja, vandaag is ons hier bij Betties. En we gaan bij vriend Pieter hier zo. En ja, dat gaat lekker wees. Vandaag gaan we kijken voor de hottie. Vandaag voor de galjoen. Misschien voor de mosselkaken. Ons wacht voor de kabeljauw om in te komen. Misschien krijgen we ze in, ons weet nooit. En ja, voor ons tuin vast ouders. Dat gaat lekker wees. En ja, ons hoop en bid net. En die ding was, ek was kerk toe volgend. En ek het gebid om vir die Here te vra ons so lekker vis vang hier so in Betties. En ja, ons hoop ons vang lekker vis hier so. En my heel eerste een is die Here heel eerste belangrik van alles. En dan na die Here, dan kan ek 'n vis vang en dan kan ek enigiets doen. En ja, dis baie belangrik om kerk toe te gaan en om te bid. Jy moet bid om vir die Here ek doen dit elke keer om my vis te vang en ek doen of ek my groot of kleintjies kry. Ja, en vandag is my XXX dringeling en my XXX dringeling katrol. En ja, vandag gaan ons kyk wat kan ons vang. Cheers ouers!
man! Woo! Hy's 'n beter size! Woo! Wys hom! Ja, nou! Sorry. Look op! Yes, Corrie man! Lekker ouwens. Mijn eerste hottie. Zij ouwens. Ga gewoon naar hottie. Panto! Hey! Lekker Corrie! Draaien. Jo! Wys gou aan jou hand hoe lyk hy. Jegg, hy's klein. Wag, is 'n vis? Dos. Speel die game met hom ou. Hy kap 'n bietjie, dan kap jy 'n bietjie. Kap hy 'n bietjie, kap jy 'n bietjie tot iemand mekaar raak kap daarso. Oh. Ja. Wil hom nie oorkry. Wow. Super. Mooi. Jo, hy het my mooi gevat ou. Wat is dit? Doodskote. Hottie. Lyk soos 'n ja. Wow, dit is goed. Jo. Daai is so mooi hottie. Okay, so this is what I'm talking about. Nice fat hottie. You got it on the white mussel bait. As you can see there, it's nice and fat. Whoa. Beautiful fish. So yeah guys, another species to target this summer. Hotties, a lot of fun to target. And yeah, let's go look for another one. Ja, ouwens. Dat is lekker. Ik ga gewoon mijn hoekje uittrekken. En ja. Nou, ik zet hem terug. Als zijn. Oeh. Mis ek hom. Weet jy wat dit is, hè? Klipvis. Espanta!
Oh, mooi Corrie. Hij is klein. 42 points zo. Hij is klein, hè? Ja, ja, ja. Hallo eens. Ja, vandaag het ons hotties gevang. Ik het al mijn grote hottie gekry. En ik heb een paar andere hotties ook gekry wat bietjie groter was. Het was lekker. Ja, ik heb vandaag vir Wietse gewen op die einde van die dag. Ja. Geluk En, Corrie, geluk. Ja, baie dankie. En ja, ek het Dringelin het vir Ben Slimer gewen vandag en hy sou te Hollykoek gewen vandag. Ja, ek gaan nou gaan nou. Op die einde van die dag was het lekker. En ouens, asseblief, moenie vergeet nie, gaan ons het 'n nuwe video gedoen. Some like en subscribe asseblief. Dit was lekker geweest, ons het video's gedoen en goed. En ja, ons gaan volgende keer nog een video doen. Ja, ouens, CBR, rocket surf.